Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Jingïakhih University, Meghalaya. ইনকলাব জিন্দাবাদ যৌথ বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন জিন্দাবাদ एनटीओ को रद्द करो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो Daki lakngut kipat ba kilaya mi renti mentah kesengi thok ding ha nong ba Kolkata ban Kyrshan ya ke Jingïakhih ki Samla Pule ke barang yat mentah ha jantar mantar ha New Delhi bandawa ba menteri ketenat Pule puthi ke Sorkar Pedeng udhar mentra pradhan ude ban risanyo namar ka jinglak tu jingkeli kan need exam kipat ba kila sedang ban yat rally na do na Sialda Shadu Sha Esplanade Kabadan ha Central Kolkata bat kani ke dairu shibenta jong ke Jingïakhih ha borok keri kipat ba kilara laki plakat ha ringkat kijing perta penrem yo pradhan ka Jingïakhih kalong ka jai bat kam shimla dan setia ka jinga pen ibor bat ki pulet u additional commissioner of police u DP Singh ula ong balap hak pulet ha keleng ki benta ban pek bahkan om dan kanu ke jingkulma ula ong baki don kembasan photli ki kenhon ki belawan bani shimenta bat ki babun ki dei ki khna samla kumta ka kamram ji ki pulet ke ban pek bakin om thau jingkulma इनकलाब जिंदाबाद एनटीओ को रद्द करो एनटीओ बातिल करते হবে এই দাবিতে আজকে মিছিল চলছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এই মিছিল চলছে ইনকলাব জিন্দাবাদ এই বামপন্থী ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ এই দিল্লিতে আন্দোলনরত প্রতিবাদী ছাত্রদের উপরে লাঠি পেটা হলো কেন বিজেপি সরকার জবাব দাও ইনকলাব জিন্দাবাদ এই এনটিএ বাতিল করো Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.